Bharat haktoni bororong norok kabang mano kano sajagya ngai protest khale tongai mani oppose khale tongai mani norok nugui mana haibana tabuk implement khaijagi tongkha haikeno puila ka implement khaijagmani citizen jaka New Delhi wo 14 jon Wednesday wo Minister of Home Affairs ni hoite announce khaijakamo haike tabuk ko khunga ke haisi chini Tripura ni obostha hangka buti ingno chini Tiprasa ni obostha hangka buti ingno thikno central ni bising announce jak ADC haike 6 schedule bisingo ka implement khaijakla khnai haibana norok wanchugui danai ADC bo Tripura ni bisingono klayo Tripura state ni bisingono klayo haike chini o Tripura bo ka tabuk implement khajakai citizen nani bagai bororong no burung kha line rom ruwei o ADC bo to Tripura ni andaron ble haike chung Tripura ni andaron no klaiman bagai ADC phano chini percentage tabuk 30% tongmani amotei bo komi wi thangipan mano haike kobang mano oroko wanchuk tha tongo tamo hinmale tabuk Bharat ka rajangmani je Hindu Jain Buddhist Christian Sikh je Bangladesh tongnai Afghanistan te Pakistan aroni sornathi ngi phaine Bharat to 10-20 bochor ungjangno citizen nei tabugomo ongkhorja haike norok joto siu Bangladesh be Tripura ni relation botoi je Bangladesh o Hindu Bangali rok satukjak tongnai ro bisirbak Tripura wa hapayu norok kabang ma Kokborok koktoma ro munungna Bangladesh ni hapai manjagu rok nei koktoma kamani haike tabo oro kok sungta inga ke chini Tiprasa ro no obostha bahai ingno norok joto siu tabuk Tripura ni population more than 45 lakhs approx kau haike o jagani bising 13 theke 15 lakhs se chini Tiprasa ni population haike chungsi wo 30% ne haike o jagani bising ayang nari borok phai o jaga tong nai rong no borno citizen oi kagos re wi dikha population o jagani chini taibo komi wi thangmano population mane percentage komi wi thangmano chini Tiprasa rong ni haike chini ST facility bo approach komi wi thangmano tam humle chini Tripura job 100 jon phaiga ke chini Tiprasa rong ni 30 jon mano tabo haike chini percentage ten yake 20 ngi thaga kai bong population bangai ajorawo Tripura 100 jon job phaikai chini Tiprasa ni 10 yake 20 jon che ngi thangnai a 10-20 jon ni bisingbo chini Tiprasa kuboni bosong bai kajang na AC rok bai bongni to ST certificate tongo borong no ajaga 1 yake 2% le nawi kibinai tamane himala angno mani baksa chini Tiprasa doctor chakiri khai tongnai ro kuboni bosong bai kajak haike bo chakiri mama to ST facility bai mano STC to haike botom ni ST Tiprasa bai kajagya ST facility ke nana mo sungo ST Tiprasa ro no ke nana mo sungya haja amoni bagai baksa borok samung klai chaima tongo kamiyo tongnai Tiprasa soi busarong ke dofano narangnai culture narangnai kok no narangnai kamiyo tongnai Tiprasa rong ke job manyang ubong ni bodla te khorok sale manyang thangu hake tabo 30% no samse ke birmanang tong kai tabo ka implement ngi citizen jaka ka ang na de phainao Tripura tongnai rong no chini Tiprasa rong busuk birmanang no tei busuk chini facility komi wi thangno amo sawi pan maine chung thinango nugnai amo salchale salcha hakin norok bahima tong comment bising tiki sahadi tinin video am suno hambai